hakuosha nao nindi wanta wa mwiwuru ni wa hamaseki wejima anawunyinki dichi yenu mwakerishi atombanji munyunza yejima mwaka yijimiki mwijina da tata ni da mwana ni da spiritu wajira mwaka itanyishi kulonda ahembi yuma yejima yina yilejenu ti yenu aminidi nenu mafuku ejima ni kwa kakomina nyaka. Twalenuma zukuma tunge jima twalenu o twalenu sangu yaku kenga kwa mwanta Yesu twalenu o twalenu o twalenu Nechuna kufuira mutuleji ko amazu ichu na atanyi. Ha? Emwe. Nei. Tulia mama. Wadilongeshi. Ulenu ngakweshe ne tunadilongeshi tukwakora. Mama, tunasakiri. Ne tunadilongeshi wainawa. Chwai man. Yeshi mwa. Emwe. Emwe. No chunezi mwa kuchipatela. Nifuda kufa kwenu mradilu. Kudilu kane. Chuma nchumatia uma mkuhanda kweli hadi yuma hizo narengereza kufa dini ilanga nchama vula atamba ngane kwishi ya kama kufa kufa hamna kama kufa wani hadi fundezo naterwira ngai magorindo bagendi na chama boiseka na matulengela inzambi atulenga tuti kufa wo mamulonga kuikala na woma kufa hi ujungu mtu na avari kiliwe weji mawetu emwa dichenu nei zambo kutesha ninde mufirelo nuko yakudimwana nuko yakudimwanta tulejeni kuyuma isatu ibuletisha mwikudimwanta imuna kuwelele waina kuwelele kwela ujila nehe kwela ukombi nehe kuya kutwamba mkwenu kumtwambira mkwenu nehe emwana neudi enu kutwamba wani kutwambira enu atwamba wani kuanda kwenu natwamba ngawani enu moya wani kuanda kwenu nela ngawani okay enu mwachuka wani kuanda kwenu tukana rena tukana kwenu walala oye ngabudisi mwina mwalala nena hili na tukana okay nemu kushishika kwencha yuru kwa mukala ira chuma dirike na we enu mudi muntu wa mwa enu muntu wa tama nidi muntu wa mwa mudi muntu wa mwa ya yenu mudi muntu wa mwa enu muntu wa tama kuanda kwenu nidi muntu wa mwa mwana mudi muntu wa mwa ena imana lite shmiga muntu wa mwa emwana mulongane nukuletisha kuikala muntu wa mwa neka na luwina mkwetu mwekana luwina wa kwenu mwekwashanga kwenu na kwashanga kwetu ela mkwetu ko sichuma na tela kumwinka bayinka mwana okay nafuri nitangi no kumazo amazi muna awashe naone ni mutisompesha mwana tukusompesha mumkanda wa Marko tunatangenga Marko chapter 10 na verse ya 18 tena wamazo wanasone ku ina weneno ayedi musompi tukusompa mwana dicha nasone kinao mwantesu tinakuosha na mkwenzi wadi mwenindi wadenga musomo wa wenjiri kudiye na ifuku dimunindi inkulu nganga intangisho muwai nukwira ngaka rondera kaswani wumi wa hayanya dichi Yesu nindi ukuntene na dineyi muwahi ukuntene na ndi wa muwahi kosi muwahi huku chinga nzambi ko mwatanga luna mwatanga amna tia kwa ande mbutitangi nakutanga wewe tachwa kutanga Yesu yena neside kudiana ninde funga mwa mateso na baba Yesu akumwira nyingi ukuntene naji nei muwahi kosi muwahu chinga zambi sadegan muwahi hamaseki kosi chinga ni tudashikwa emwana hano tunakukwira kumwona bukara kwechune ana enu mwawa sheneni muda ntama wanyi mweyanga wanyi mwa mwelanga chenyi mungu wanyi ilanga mwachukana okay ahanu
ahani mwandesu nindi kosi muntu wa muwaho chinganyi Nzambe. ichaka chikanenu na nzambe na trambi Yanu. muna trambi hanu ila mawashile ni matramba hawa Trompa. Yana wana badi. omudi muna kutumwe na inza nzambe etwa weni tunatosha kutongoza kana kudama wa ila kumeso nzambe wafo dena mulo na uchu nembenga mulo wali unafuna mulonga satana wenkanga itongo joka munisi ya wantu kona chikesha wetu ilanga kwesika na shimbia nzambi kuna yiniko ostale ni kutu na fumi mwantesu kuna kumezi umukwenzi nindi ikuna ya mazindi kuja muntu chi kwira uvumbi chi kuya chi kumna usawa kutamba chi kudila mkweni ya mkombi chi imesha kutateni mama ye hadi yumena chindu kuma kuwansi muna fumi mundewe ya mama kanda mwone mabe manyi mundewe ya mama na shimu gala kuna fumi era kuwansi muna fumi kushikola penso ya mkwenu kachuma kadikejima kosi kutwamba na kutwamba chiji matwamba udenyi Mwisho mwana pingu wanso kunichiri mipi. kanda mtwambe ngade Kandare. ila mnafunda kutwamba Tunasakire. mudri wa muwai ilanga nzambi nindi kosi muwahu chinganyi nzambi Wahanu titunalilonge chire kutwamba. Ramon otiki china kuimona inzambi chinekali chaswai kudimona leo tichachuwai leo kudimona leo tichachuwai wa mwini wanza bugushala ukutambula wani Netula dama. ihakutashikira bro Yesu nindi Nenzamba sana. Yesu nindi halondelela antamba waho walondelele anyi wanshi tarehe 10 kuchipate nei mwadinga mwakatawani ranta wenu wakatawani 3 kuna kana yuma mwasambira kumona yuma kukala kwa ikati ne muntu kumona kukala kwa ikati nechumezi kupatera ana ukopide muntu na mudimeji mwakwapo toro ni na itumbu yakukwinga ilanga kureni kwinki chinga uyite ene amwandi tatuwa kunyinga itumbu ne kuhanda muchaza tanga isatana nzambe na shimwe hatoka nindi tudakwanshidi tunaokenka wa mwino win ukwinza ho kudetu akukwera mwanini Yesu etunetu amkwami Yesu ne nidi chachu wahi nidi muntu wanga wakuwa antwamba vulana kushala wa mwino wanza ambi bulomwa kudimona kwikala ama wa itwaterera wa mwino wa Yesu kwetu nene chawo shirwana kwenzi naudi tufumi kuma kumukara wetu tufumi china kuosha onantwamba vuga ichineyo kudimona neyo ndi muntu wa muwani ilanga watu kanade muntu watu kanawa muwani muramo nimudi mwa spiritu wanza kwa kutukonkolola etwansango yanshidi jesu icheni mawo chinene munafuko ya kudinzambi kulo ndi muntu wa muwani talala munayiki ndi munafuna mwadi kwa kudinzambi munjira nani mama taleni mama yake iyo maitu na kuosha na badi kinimanya hata na kutereka wanacho kishi nacho sawa na upata haumuwe ndio kumwaka ya muna amne nadi ngake nadi Jesus mukanda wanzabi nao zambu atira ngalu antwa kuzizoza ilanga na kudinya muna aitira ngalu namo en mwadi sekeja ne kwiji muna to spiritual nawe ngudinyi Romuna ntwama wa ilanga mwantesu nini bosimu waho chinganzambuho mudio 1 chapter 14 verse 6 nini amiyamije ni walala ni mutu bosimu tunumugeza kudinyi litata chinga adie ilange nene mukudichwale nawe ni mukuda ntwama wa muku yakunga ni mwaya kudie mwe oluka chimwekala chinga okwero na wafumi ni munga mwiuru kwa kutwali mwiuru ilanye nunga kuleta ni nyuma leo na kusema nesi tutachua Uganda wanzambi na kudinka wanta kwa sambila ila kujirimuka anuke nsama ite na lazaro sama ite wadinke ruwinyi chima na ukana nsango yanyi
ya Yesu nekuna kuleta malevu na kudimula ilanga ne muntu nafude ifu kuti kufa muntu iherukanga muntu kutama kwindi tale ntunenze kunna kuti kwashamana mulo mwasoja kulema kumeso anyi owu munenkinza mudi muntu wejima wasoja kulema ne wadinga yumo mkunkula ya mutendo tunenze kunu wanda kula yumanyi ichinza amena ukenga muntu wejima hano amwerere mwindi Yesu ya Mwana Muka mkwela Yesu kamkuelela Haleluya haya neshina kuosha satana wenkana mwini mchimaji kwa somo kile kichachwa kama tunaita mnakumena kuzamsha zambo na sune kininda anjuma ya kwanshi ndio mutama wani Beturama wa nindi ko simu ntwamu waho ene mutama wani ene mudu wamu wani munjira mule kali ntwamu wani omuna mkuelela timuri wa mwa uneka ro mu wani ngai einzambi na sune nindi ko simu wako ene ndo mu wani charara una twambi yambi ichi ochuna twambi mu ntwamu wani neni kuza kudena kuidi mandi mu ntwamu wako de One. Wati yanga kuwana ntwambi satani izambu watenga walala neye mugosha neni kutwamba tachuwaji kushima mna kutira ku satani babu nzambu okashika kuti nzambu mu ntwambo wa chalala mukanda wa zambina wa treasure man avulumu yana treasure isha zambu wa hapo ndichi muntu na twambide ne tutangi insimina so mchena kwira ovumbi chinjira kwira ovumbi choma nechimweruka kwira ovumbi kwata ujira ne yamnu kusombula mwanyikeni nivwala nindi nyana neri nindi ujira ona ujira ko nindi ujira choma kumana ana ko ya msaidi agona choke tanga satani ala kulumbulila kina wewe ukutemo speak kwanza bila mchokea mtima usinde mtima yana kulai na miki yuma yana elimu kuhanda kwindi munatanga chacho hanu na kwira ovumbichi muntu kuvala nyana mujira nerima yewa ngaira nini muntu omwani nenisi neruki yuma yana elimu kuhanda kwindi munamoni ichinza mbira kufira kutukwasha ilange tuna kudinka kutukwasha ichero mpaka mkwela Yesu kwema mkwela de ila mlenge ngakala kudimba kwekani kudimba nanje ilanga nena kwelela de kuzamba ngidare nokutesa na wanyeka na so ne muntu ana mishimiki daka shirego muntu nayala kujimiti neuna kulondela mpunda wambala wanzambi ela Bible yamba yanzambi nena zinja tunkele 10 nao bayimula na shimbi 10 atinkele ne kuyilondela wakashika nzambu ukashika ina kujilondeza desho betala bene kusema kabali iranya mo kushika chinga mujire muna kushika anate nina euna jihe emwan ina irindi 10 emwan neuna jihe ukushika ilanga neuna jihe nduwayo ukusenuka yenga dinu hana tuna kudiola necho enwa yimu mwadilo ngishade kwa mulu neni mwadilo ngishade kanda kidilo ngesi mkanda wa Yakoba chapter 2 verse 10 na muntu kwembanshi mbijeje ila ukanga ne chuma chuma kotorije munafumira kotora shimbianza na trambe chuma kainga na mu cha kwembanshi dare Yesu nenzi konda atwashi ina ni wae mbenishi chakalo kutoa ilange na mtuda akauka mpaka shida nayo kuzambi na shije Yesu yoleza kukwasha etwatera kumkweleranyi Yesu tambula mu chima yetu neshara yana diona za tumuwe weje kwa kutramwina ilanye nimwa kufuira mukwasha ku Yesu na nyidimu yenu ya wanenu mulego kwira yima yatama kulondo makaye muka shitwesha wanyi bromwa shikanganya de Yesu nezi konda atramwini na lulindi akumwelela ye
Ichine yetu kudikesha na kukwera yena netu wakukwiriri kutwinga umi wa haya nyaka. Satana na ukenga enu mwikari na umu wa haya nyaka. Diana kufuma udi na kuiru wanyesha mchina kuhosha aleta mwishi. Ilanga mneza na kuileza nami. Yesu di cha mudi mwanta. Kwekera mudi mwanane wa mkwere ya dero kanda mkwere. Chinateka ni mwachi. Mulongane mwadi mkwere la Yesu. Tutendo uchila yula nani. Yuma nyomu kashikila mwihulu. Mwadi kutena njilileni ya yuwahi wahi. Mwadi kutena nyi Yesu. Awe jimadi hano wa insa. Tina yula nani. Neje nguma isatuma kashikila mwihulu. Mwadi na yuma mwadi mwishomu wahi. Mwadi mwiranga wanyi. Mwiranga ujila wanyi. Chengi na wa mwatamba nga wanyi. Ilanga hamuna mweke shina mwatamba. Iko na kumi na umeme kumene ili atama. Isabila yiro. Hano dinakufira kutukwashi. Kulonda etuna afuna mulonga wanshidi tweshi kutambula wa mwino wini. Ilange etuna kufira kudimona kubabala neyo mukwecho na atemjide. Mwanamon. Ikamtem kiru Yesu kudana kwetu na tufumi. Tufumie tuna kukenga wangi. Muna ukana izudu kukuleja njile wa mwi. Mulonga na uchineri tu akena yuma yanshi. Ogudi kizata ba satani. Satana na ukenga echu munu wa mwino wangi. Nichileo kumushira irunga. Tarara kukutisha mesu eyoka na wakisi. Ilanga nzambua ukenga na ankashi. Ninami nawe na kufuira muntu weji ngauti kuno afundi kumukara wendi neka anda tamburo wa mwino. Asendi wa mwino wanzanga. Mrohi umu weyinka weji. Ne unafude ana mayale jima kwa une ndi nawo moka imona wa wakema na nka we na nyilonga ye jima yone ishidi kumenso anza chafiri ona sama heta netu wa mweni Lazaro nindi kisopi bilanga chine ri na afude hakumona kama yo mayine renga ya atama na leti mukalo unamona Lazaro wadinga kisupi na edekwa kwa ono wadi mweni kubabala udi kudihi mukalo nilero chochi mugu ndi mwana kupapala ilanga yefuda kufa kwe yakamweka na usupu we ne unafude munshidi mukalo ona akufa mudi Yesu akumkwelera Yesu hako ya mululu na kusaba mara mwanta we ichina iremberera iri muna kuntia barumukeni muchima yenu ne kanda mbaro muki mkwelere mwanta Yesu mukumona wa mululu mama chinateka iri makaparo mukamuchima ifunyi mumkwelere Yesu bai kudinga winyi kuzamira kufuira ikwashi Wendi tukubalo. Nemkwira mwene omuchachi wai nawe akuchira chinga wikali na kushakumana bai na kuseha ichuno adinga na kudingola na kuseha izamira kuosheri mweona kubalo mwini kumuseke shanzani mwanamo nikuseke shanzani chitwatera kuhema na nzambu Kuna kuseha wani. mwadira kuseha yae kana musi kudika nino Sini tuna kuoshi na tuna kuseha wani tuna kire na zangu. Kuna balumu kire. na barumu gide amna yule na nami kujira ichuma mwate mjelati neiza amu kuisompesha mukuhanda kwenu hasamu ya ujira mwaka ingani mwaka fanacho mlonga dimani chuma nchungu kufuira nacho nei muntu ochuma kuchira ne kufa nacho ilanga ne wachira dehi yerifu dimu eno mwakafana achu mwaka hii nami mwakafana achu mwaka mulonga nzambo akashishika kuhanda kwa ikweji mwadinga ujira tahi ndi mawasi Falenu masukuma tunga ejima aeseki mutena wakuyitongekela ejima aeseki